Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Vprašam vas, prepoznate tole fotografijo? Ja. Mnogi se boste hitro spomnili na morebitno potovanje v Egipt. Ja, skratka, egipčanske piramide so tiste, ki jih vsi dobro poznamo. Kaj pa, če vam zaupamo, da pravzaprav piramide še starejše obstajajo, in to zelo blizu Slovenije, kakšnih 7 ur vožnje stran? No, danes imamo to čast, da vam zaupamo kar nekaj lepih novic, predvsem pa, da smo hvaležni, kajti v naši družbi je iznajditelj tistih bosanskih piramid, torej doline piramid v Visokem. V naši družbi namreč dr. Osman Agić. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala lepa. In pa gospa Irena. Ja, hvala lepa. Ja, takole, evo ga. Pozdravljeni, dobrodošli. Kar težko vas je ujeti, potujete po celemu svetu in širite vso to znanje in vse te iznajdbe in vse to, kar ste torej ugotovili. Ampak za sam začetek bi vas vprašala nekaj, kar vse najbolj zanima. Kakšen je namen teh piramid in zakaj so bile odkrite tako pozno, šele leta 2008? 2005. 2005? Dobro. Piramide su vrlo kompleksne energetske mašine. Piramide so zelo kompleksne energetski stroji, koje generiraju vrlo specifične frekvencije. Ki obnavljajo in generirajo zelo specifične frekvence. Koje mogu služiti za komunikacije. Ki lahko služijo za komunikacijo. Interplanetarne komunikacije. Medplanetarno komunikacijo. Ljekovita svojstva za čovjeka. Zdravilne lastnosti za človeka. Rast imuniteta. Porast imunitete. Povećavanje aure. Razširjene aure. Razvoj spiritualnih čula. Razvoj duhovnih čutil. Unapređenje molekularne strukture vode. Napredek molekularne strukture vode. Hrane. Čišćenje zraka. Razvoj poljoprivrede. Razvoj poljodelstva. I pozitivna energija za čitavo društvo. In pozitivna energija za celotno družbo. Umjesto društvo nasilja, ljubomore i zavisti. Namesto družbe nasilja, sumja, zavisti. Sa kompleksom piramida oko planete. Sa kompleksom piramid okoli planeta. Možemo imati društvo prijateljstva, sreće i ljubavi. Imamo lahko družbo prijateljstva, ljubezni in sreće. Dakle, svrha nije za jedno mrtvo tijelo. Torej, namen ni za mrtvo telo. Faraona ali kralja. Već za generacije živih. Temveč za obnavljanje živih. Znana modrost pravi, da ko je učenec pripravljen, oziroma ko je učitelj pripravljen, pride učenec in v obratni smeri, v obeh smerih deluje, ampak šele leta 2005 smo bili zares pripravljeni, da nam te piramide pokažejo, da se nam pokažejo na takšen način in da jih začnemo uporabljati v te dobre zdravilne namene? Do 2005. mi smo mislili da su piramide građene samo u Egiptu i Meksiku. Do leta 2005. smo mislili da su bile piramide zgrajene le v Egiptu in Meksiku. Sada znamo da su na svih 6 kontinenata. Sedaj pa vemo, da obstajajo na vseh 6 kontinentih. Desetine hiljada piramida. Na 10.000 piramid. Od Kine, Indonezije, Kambođe. Od Kitajske, Indonezije, Kambođe. Sudan, Mauricius, Kanari. Sudan, Mauricius, Kanarski otoki. Peru, Bolivija, Mezoamerika. Peru, Bolivija, Srednja Amerika. Španija. Bosna. Svijet prošlosti je bio svijet piramida. Svijet preteklosti je bil svijet piramid. Najstarije piramide su ujedno i najveće i superiorne. Najstarejše piramide so obenem tudi največje in najbolj superiorne. Dakle, znanje je donešeno. Torej je znanje bilo prinešeno. A bosanske piramide su najstarije? Bosanske piramide so pa najstarejše. 34.000 godina. 34.000 let.
prema radiokarbonskom datiranju glede na radiokarbonsko datiranje sa najvećom mrežom podzemnih tunela in imajo največjo mrežo podzemnih tunelov, koja se pruža desetinama kilometara. ki se razširi na okoli 10.000 kilometrov. Ovo je najuzbudljiviji arheološki projekt na svijetu, To je najbolj vznemirljiv arheološki projekt na svetu, koji godišnje privlači 50.000 posjetilaca, ki na leto privabi 50.000 obiskovalcev. od kojih je mnogo iz Slovenije, Med njimi smo številni iz Slovenije. i privlači nekoliko stotina volontera In prav tako na stotine prostovoljcev, koji nam pomažu da čistimo piramidu Sunca od zemlje i vegetacije, ki nam pomagajo, da čistimo piramido Sonca, da z nje čistimo zemljo in vegetacijo i da čistimo tunele. in pa prav tako tunele. Primijetili smo da ljudi što dublje ulaze u tunele, Opazili smo, da ljudje čim globlje grejo v tunele, da bolje dišu. da bolje dihajo. Oni koji imaju astmu, kada se vrate, više im ne treba inhalator, pumpica za zrak. Tisti, ki imajo astmo, recimo, ko se vračajo, ne potrebujejo več pumpico za zrak. Oni koji imaju visok krvni pritisak, normalizira se. Tudi pri ljudeh, ki imajo visok krvni pritisk, se ta normalizira. Visok šećer vraća se u normalu. Prav tako visok sladkor v krvi se vrača v normalno. Zašto? Zakaj? Prvi razlog, visoka koncentracija negativnih iona. Prvi razlog je visoka koncentracija negativnih ionov. 10 puta viša nego na planinama u šumi. 10-krat više kot pa v planinah in pa v gostovih. Negativni ioni ubijaju viruse i bakterije. Negativni ioni ubijajo viruse in pa bakterije. U tunelima nema negativnog kosmičkog zračenja. V tunelu ne obstaja negativno kozmično žarčenje. Naše ćelije nemaju neprijatelja. Naše celice nimajo sovražnika. Dakle, mogu da rade svoj posao. To se pravi, lahko prevzamejo svojo vlogo. Šta je njihov posao? Kaj je njihova vloga? Da rješavaju probleme u našem organizmu. Da rešujejo probleme v našem organizmu. Da započnu proces regeneracije. Da začnejo proces obnavljanja. Samo izlječenja. Samo ozdravitve. Podmlađivanja. Pomlajevanja. In to je seveda tudi eden izmed razlogov, zakaj smo se odločili, da našim gledalcem zaupamo več o tej dolini bosanskih piramid in da jih seveda tudi povabimo, da gremo vsi skupaj. Ne? In tam boste seveda tudi vi, boste takrat torej ravno tam za naše gledalce in pa gledalke. Datum, ki si ga zapišete, je torej od 3. do 6. marca in tudi telefonska številka se bo tale trenutek izpisala, ampak pustimo zdaj to in se raje posvetimo gospodu Osmanagiću, ki ga imamo danes tukaj. Gre za iznajditelja tega torej največjega projekta in moram reči, da sem tudi sicer mnogokrat že prebirala članke o nekih civilizacijah, ki so bile mogoče celo bolj napredne, kot smo mi zdaj. Ampak ta znanja in te informacije so precej zatirane ali pa ignorirane in skrite. Kaj se je dogajalo v Bosni, pa pravzaprav sploh ne vemo. Odkot piramida, kdo jo je zgradil? Našu povijest pišu elite. Zgodovino piše elita. I oni skrivaju prave informacije o dalekoj prošlosti. Ki prikrivajo prave informacije o daljni preteklosti. Kažu nam da smo prije 5000 godina bili primitivni pećinski ljudi. Pravijo, da smo pred 5000 leti bili primitivni ljudje iz votlin. I da smo danas najnapredniji tehnološki, da smo najinteligentniji. In da smo danes najbolj napredni, najbolj inteligentni, da smo najbolj napredni v tehnologiji. I najljepši. In tudi najlepši. Zapravo, ljudska civilizacija se razvija u ciklusima. Pravzaprav človeška civilizacija se razvija v ciklih. Do sada ih je bilo najmanje 5. Do sedaj jih je bilo najmanj 5. I svaki ciklus je završavan globalnim katastrofama. Vsak cikl se zaključi s globalno katastrofo. Zadnja je bila prije 12.000 godina. Nazadnja je bila pred 12.000 leti. Uništila je civilizacije,
ki je uničila civilizacije i 99% čovječanstva. in 99% ljudi. Oni koji su proživjeli krenuli su iz početka. Tisti, ki so preživeli, so začeli od začetka. Ali vrhunci koji su dostizani bili su daleko ispred našeg. Vendar vrhunci, katerih so dosegli, so bili daleč pred našim. Ljudi su bili puno više spiritualni. Ljudje so bili veliko bolj duhovni. Ne religijski, Niso bili već religiozni, su imali razvijenija spiritualna čula. temveč so imeli razvite duhovne sposobnosti, čutila. Sposobnost telepatije, Sposobnost telepatije, telekineza, telekineze, viđenja ljudske aure, videnje človekove aure, liječenja energijom, zdravljenje za energijo, teleportacije. teleportacijo. Nisu im bile potrebne škole kao što ih mi danas imamo. Niso bile potrebne šole, kot jih poznamo danes. Jer nas uče da bubamo na pamet kada se Napoleon rodio i koje ratove je vodio. Ker nas silijo, da se učimo na pamet, da se je rodil Napoleon, katere vojne je vodil. Mlade su generacije učili da se same vraćaju u prošlost ili idu u budućnost. Mlade generacije so učili, da so šli sami v preteklost ali v prihodnost. Da se kameni blokovi ne pomjeraju sa kranovima, već sa snagom uma ili sa frekvencijom. Da se kamnite skale ne premikajo z stroji, temveč z energijo, močjo misli. Prema tome, projekt bosanskih piramida traži da budemo otvoreni. Zatorej projekt bosanskih piramid zahteva od nas, da smo odprti. Neko je u Bosni napravio takav građevinski kompleks Nekdo je v Bosni napravil tako gradbinski kompleks, koji proizvodi najbolje frekvencije za nas. ki proizvaja najboljše frekvence za nas. Vrlo nisku, od 7,83 Hz, Zelo nizko od 7,83 koja je kHz, najbolje energetsko polje za nas. ki je v bistvu najboljše energetsko polje za nas. I jednu malo višu, 28 kHz, Eno večjo, ki je 28 kHz, koja je frekvencija levitacije, ki je frekvenca levitacije, spiritualna frekvencija. duhovna frekvenca. Ovo nije samo otkriće koje pripada prošlosti, To ni samo odkritje, ki pripada preteklosti, već može da mijenja i našu budućnost na bolje. temveč lahko tudi spremeni našo prihodnost na bolje. Torej je poslanstvo bosanskih piramid kar močno. Vrlo moćno i utjecat će na razvoj globalne svijesti. Zelo močno in obenem bo vplival na razvoj globalne zavesti. Ja sam često u Sloveniji, Pogosto sem v jer Sloveniji, mnogo ljudi razumije da osim fizičkog, materijalnog, imamo svoj duhovni aspekt. ker številni ljudje razumejo, da poleg fizičnega, materialnega imamo tudi duhovni vidik I moramo ih razvijati in ga moramo tudi razvijati i imati ih u balansu. in vse ta telesa imeti v ravnotežju. Stoga mnogo Slovenaca razumije naše otkriće. Zato številni Slovenci razumejo naše odkritje. Gospa Irena, koliko Slovencev ste že popeljali v dolino bosanskih piramid? Številčno ne vem, ampak če vam zaupam, na leto približno 4 avtobuse, po okoli 50 oseb, 4 leta zdaj le približno. Kaj doživljajo tam? Kaj se zgodi? Kaj lahko pričakujejo tudi tisti, ki se bodo odločili, da gredo z nami? Ja, zanimivo vprašanje. Mi gremo na pot recimo po noči, se peljemo, zjutraj pridemo v eno čarobno sotesko, kjer so v Zavidovičih te prastare krogle. In že tam se obnovimo našo energijo, v tistem čarobnem krogu, gozdu. Potem nas popeljejo vodiči po tunelih, kadar je dr. Smanagič tam, on prevzeme vodstvo. Lahko rečem, da to, kar se mi zdaj le pogovarjamo, je čist nekaj drugega, kot ko smo tam. To je čista resnica. Ker v dolini bosanskih piramid je prva kot prva zelo blaga energija, ljudje so odprti, prijazni in pa vidim po sebi in po sopotnikih, pridemo obremenjeni z vsakdanjimi skrbmi, težavami, z stvarmi, ki nas vsak dan okupirajo.
Počasi se ta čebula začne lupati, odpadajo skrbi, zadovoljni smo, zdravimo se, počivamo v tunelih, kjer imajo lepe klopi postavljene v raznih komorah za zdravljenje in se privajamo na to višjo vibracijo, naše celice se obnovijo, počutimo se dobro, sproščene, sprijeti, kot da bi hotel sam sebe objeti. Poseben občutek. In ko pridemo čez 3-4 dni domov, je običajno tako, da se zelo veselo, prešerno objemamo, poljubljamo in kar skačemo. Res, že za 3., 4. dan kar skačemo od veselja. Ja, kot da bi nas dali na balone. Krasno. Zelo se veselim torej od 3. do 6. marca, kar zabeležite si. Sicer pa ves program in vse bomo seveda tudi delili z vami, tako da boste vedeli in boste tudi prej seznanjeni z vsemi temi stvarmi. Dr. Osmanagić, vi ste arheolog, pisec, tudi ustanovitelj zdaj te fundacije, ki je vezana. Kako pa na vas gledajo drugi arheologi? Govorite o piramidah, pa potem o duhovnem aspektu. Kako sprejemajo vse te stvari v svetu? Glede na to, da tudi precej potujete in imate življenjsko poslanstvo, da širite to znanje. U školama arheologe ne uče o pravoj svrsi piramida. V šolah arheologe ne učijo o pravem pomenu piramid. Ovo je za njih nešto novo. To je za njih nekaj novega. Kada nešto ne znate, uglavnom reagirate otporom prema tome. Ko nekaj ne poznamo, v glavnem reagiramo z odporom napram temu. Kulturni establishment Bosne, Evrope, čak i svijeta bio je uglavnom protiv ovoga projekta. Kulturna srednja Bosne, sveta je bilo v glavnem proti temu projektu. Tražili su da ne iskopavamo. Zahtevali su od nas da ne bi kopali. Međutim, mi smo bili uporni. Vendar mi smo bili strajni. Uprko svim iskušenjima i otporima, Kljub vsem preizkušnjam in odporom, ovo je postala najaktivnija arheološka lokacija u svijetu. je to postala najbolj atraktivna arheološka točka v svetu. Kada donosite nove ideje, mnogo ljudi je protiv vas. Kada prinesete nove ideje, so številni ljudje proti vas. Nema veze da li je riječ o arheologiji, nauci, kulturi, medijima. Je vseeno, ali je beseda o arheologiji, mediji in kulturi. A kada imate ideje koje mijenjaju sve, onda je mnogo ljudi protiv vas. Ako pa imate ideje, ko menjajo vse, potem je še več ljudi proti vam. Ali zato vas podupiru oni koji su otvoreni, koji su željni novih znanja i koji znaju da su nam manipulirali s nama već 1000 godina. Zato pa nas podpirajo tisti, ki so odprti, ki imajo znanje in vejo, da so nas manipulirali že tisočletja. Ovo je borba sila mraka i svjetlosti. To je borba moči svetlobe in teme. I ona se ne odvija samo u ovoj fizičkoj dimenziji koju mi vidimo. Ki pa se ne odvija samo v tej fizični dimenziji, ki jo vidimo. Imate jedan veliki amfiteatar u duhovnoj dimenziji. Imamo velik amfiteatar v duhovni dimenziji. Jedni su protiv nas, ali nam drugi pomažu. Nekateri so proti nam, drugi nam pa pomagajo. Život je vrlo interesantna igra. Življenje je interesantna igra. Ja, krasno. Tako na najbolj atraktivno arheološko točko tega sveta pa vabimo torej tudi vas, spoštovane gledalke in gledalce. Kot ste slišali, nekaj 7 ur iz Slovenije in že smo tam in 3 dni torej takih in drugačnih doživljanj, predvsem pa takole bom rekla, jaz se že nekaj let odločam, da grem in zdaj je tisti pravi čas in sem se odločila, da grem čist brez pričakovanj in da se samo prepustim. Je to ta pravi duh? To je najbolji duh, sad ću vam reći zašto. To je najboljša odločitev, vam bo povedal zakaj. Mi boste povedali čez nekaj trenutkov, tale trenutek pa se od vas poslavljamo. Naj vam bo svet lep. Evo, poslušam. Mjerili smo auru na 160